Ahanta mignonnet penonsman kon lawen brazo mat kavout ar or hirio var Bali Breiz, dindan eol Paris hirio gwelet penonsman kon telo. On ara propik setu Bali Breiz a zo deut betek Paris, evit ober anaout degez gant brezon egerien, kerben brochal. Hag ez eus e leiz, ma leiz. kovont da velet. Kregi ar an abaden nepel deus plasen Basti. Ya l'er historel e oman pigur e oa amant e oa bet an dispargal e 1600 na oa pevar ugen. Drest, tu chantik et teio Zulian Dupont da kavout ar an amant, brezon eger parteo hag e labour e barz ur start-up. Pede de meus me ur strolet fez noz neve flam an vet norz a donar a yo ar zoner eran kintin da dou la koz assemblez gandin. Evit poen, e meus gav gant Gwendal Hervé, un petit savour ave o labourad etre pen ar bed a Paris. Allez, deuit ta gagnant da bourmen var Bali Breiz. Salut dit Gwendal, penonsman kon. Matre. Mon ara. Ja. Trigare da zegemer ar an mais en da vureo amant e Paris. Pelzo, stalia de velti savour amant? Nizo staliet d'amant, oe daouvil pemzek ya. Rog e oam nantegvet arrondissement. Ja. Hag oe daouvil pemzek meom amant e harte amant ya. Neus etezo deus breizat, perak deus bechon don den stalia e Paris. Mezo dimeit gant ur vaouez a vro Brasil. Ja. A labouret an eus un tammig e Roazhon e Paris hag e vro Brasil ie. A pas eo eru poent de choaz ur ler da veva, on eus choazet de vont da veva amant, quoi. Pegour oa esor eviti de gaudo labour, hag evit on me ie, quoi. Hag on eus zonjet ie Paris a oa un tamm tri an daou, quoi, e tri breiz a vro Brasil, quoi. Pegour esor mont d'an airports da dap ur arnij, pe d'an digar evit mont endro de breiz, quoi. Setu perag on devet amant, ya. En em blijou darit? Oh ya, ne ket gwall isplijout, ya. Chansonneuse de veva amant a de jom amant et même escarter, quoi, écrit Paris, quoi. Pegoui nizo bet a chance de gaout Randy gant tiker Paris, hag a zo maramator eget arial. Neuze, ya, belse helem penonz beva amant a jom amant, quoi. Ya ben traoz o d'ober vid ar vugale, vid ar famil. Sûr. Ober a tout war droite, neus ket deom de gaout a har, neuze zo plij se war, quoi. Hag ar c'hoad Vincent ne ket gwall bel ie de zamant, neuze ma meus eom devel un tamm natur, ne ket gwall bel. Ne ket vel e breiz, mais bon. Ah, setu. Da zagay c'helez kinnig din da stal? Nizo penonz daou rener, quoi, me grek. A daou implijat ie, quoi, hag ur sekretourez ur vejarzun ie, quoi, hag labou a reom oa hag tresou disanvel dreistol ekipament chou publik a traouvelse, quoi, ya. Ça va durer au public dreistol, ya. On ve de modal? Ya modal, ya. Ok, on t'en met que... Deus ar vro, ya modal, peogwir e klaskom ya ober un trao en doare disanvel. A modal a signifie penonz meska un trao a tout, quoi. A mez o son ie, quoi. A neue meus kavet e vijema ie de la que nano tamm liomet gant ar musik ie, quoi. A setu, quoi. Modal zo on eus kavet oa an ono mad evit an brigeriz, ya. Ne ket fall, ya. Petra dalv bezat ti savour e Paris irio an de? Evidon me ne ket rezi sanvel deus bezat ti savour e leral, a micher a zo ar memez da me jonge, e kenver a micher a zo ar memez e breiz pe e leral, quoi. Da me jonge, beb raktrez, beb ler, beb tiriat a zelez a memez doujans, quoi. Force pe ler, quoi. E Paris, pe breiz, pe me war me, quoi. Neuze, evidon me, beza e Paris, ne ket rezi sanvel, quoi. Meus tra, amant be Paris, e labouron matese kentor gant tud a vicher, quoi. Tud a zo kustumet de labourat gant ti savourienal, hag a war penoz e trimenon trao, a nizo amant e touez kalz a ti savourierien ie, quoi. A ze zo un dra un tamm spécial, mais même eus tra
neke résistanvel vraiment de ce brace et de ce leral quoi, grand internet à tout, évidemment, mais à même 12 ans, soit actrice et Paris, et Chris Brace, mais voir, mais quoi, classe carrément au beurre, on sait ce là, voir Beb Dachen, quoi, même Stra, bon, il y a Paris, dans un temps, dit ça, peu de résus mieux à dû à la bourre, à Bed à Zavadur, mais de zé, évidemment, Mahalon, Nazotos, tous Brace, à 12 amants, quoi. Ja, nous estaliede da embregerez e Paris, met kenderel a rez da labour a de Breiz, urzel var da labourioù e Breiz a ginnig ron an iriendium. Mediaouek sizun, antikorn, zo bedunan deus a zavadurioù kenta renevezet e Breiz ga modal. Stal sevel a kempenties savet ga Gwendal Hervé hag Eric, Monique Bastos et Daouil Pempzek. E Daouil seitek oa bedechu a vediaouek, ul labour kaset a ben a semblez galanti saver Johan Bernard. An dal reno a oa donna ben da obar vediaouek entinemeken ga trizri deus mareo di sevel. Un an deus fin an antekvet kanvet, un an al eus a blavechou nontekant dega trihugen, hag un an divea eus a blavechou dega pevahugen. Ja, labour bras o begret amañ gad Gwendal Hervé, laket varok ober mediatek e barz un tikos. Et que médiathèque, le salle bras, vid un restaurant à rock, hag trop cause, ouais. O bare seurt ma vichéez mon eus ul l'air d'un an al, la kas klerigen an eol da zon en ti, evit a surentez digeri en nor dreg an ti kentor ege var an en, hag implij un dresadenn kizellet var ur piler eus ar garnel goz da zigas mu a un an niez c'hoaz d'ar vediaouek. E mize ven daouvil un an var nugen e oa bet digoret la virgule e mountroulez. Divar ur batiz koz eus fin an antekvet kanvet o deus great ul l'air sevenadurel var 600 metra karez. Ur gen kalierez evit marichalet e oa bet amman. E ne a l'air zo chomet en treustou ouarn er skalierou hag er veren vraz. An ouarn, a c'hoat hag ar vein a zigas tomder d'an timman l'air men engavant dud en dro d'ar sevenadur. Diskozadegou, leorioù a c'hoarioù hag aver amman. Ur mirdi niverel e ouie, anvet microfoli, da zigas oberenou arz ur mirdi ou bras d'an dud. Espezet e meine kempenenti vid ar skol sonerez kornbout, divar an daou brisbital koz, un al deus ar c'hwezek vet kanvet, un al eus an ugen vet kanvet. Ken labourad ar Gwendal Hervé a Monique Bastos gadanti saver Jérôme Gégado. Daou e bedeo liamma an daou di, uelad un nor deus ar c'hwezek vet kanvet, o bar espres ne vefe ket deun ar mogerioù plako evit kalite ar zond, ober chuntou brau etre a plako hag ar voger vein. A ben miz mai daouvil tri var nugen e vo echu. Ga Jérôme Gégado a tao, o deus gounezet ar c'honkour evit sevel ur mirdi goga er pouldu. Ar men kenta vo laket er blamman. Brao kenan, gour emenou, penons et eus a ben da labourad e Paris hag e Breiz war un drou. Klas karreom labourad gant penons tisavourienal e Breiz, a bon mezo deus ar vro neuhe a navezen penons a lerio a tout, a neuhe e klaskom ya labourad gant real e Breiz, a tisavourienal e Breiz vel Jérôme Gégado pe Johan Bernard. Bon, ni a ra d'an vraz deus ar studioù, a bureau, a goudeze part ar chantier eo an tisavoural hag ar chantier, quoi. A ni a za ur vechar miz war ar chantier d'avel penaos e tremen an trao, quoi. Mais bon, me meustra e pad ar chantier e jom bern trao d'ober e bureau, oui, quoi. Penaos zel, lager zel ouz planou an obregerechou, penaos klask ober trao, chanch an tamigant trao, ma zeus ur guden benag da ziskoulma war ar chantier, quoi. Mais de ya ober ar velse, a bon... Tremen ar rama degise. Ba, ya. Petra dal vrei ni d'an telez d'ur zavadur. Ba, ze zondra a bouez vidom, ze a signifi ober raktres a rel konta en dral
deux arzavadur. Dans la R&D, la conduite de Gompren, au pays de Velendral, Dre Aractrice, d'Asquare, de Mirdi Gogin, Paul Gauguin, on a clasqué de laborat war Liviu. Peguir Paul Gauguin a besoin d'une de Regenta ou de Gouelet de Bern Liviu et Brace, pas au Bédeno, Liviu war enouable, Liviu war nature, Liviu war Didiajou de Zondut, a godeus commencé de Livatra ou de Calza Liviu. À Neuilly, on a songet avait fait un dafarmat de lac à de dressa aractrice, à des dimplige à Liviu, à gant dafar un tom Garo, Velmarai Gauguin, et vide Zav aractrice. Dalak un dut, justement, de Gompren un tomig, peta wa en en digoret gant Gauguin, à zen et zénifiqué de copia un drabenag, mais kentor implige peso trodro d'aractrice, vel un danves, vel un dafar, et vide Zav aractrice. À Memestra et Zizun, d'Asquare, on euse la bourrette gant penonze tresadenou à wa jarniel gros, d'ala que non bar façade ep copia, mais dans classe que lacat barz aractrice quoi. Da penonze da hulia en nen pe peso begré de ro quoi, dre en histoire, dre à programme, dre pez à juarvez barzal l'air quoi. Lioma antrao pendaben. Il y a pendaben, il y a deux penkenta, deux armenos kenta, beteg fina chantier quoi. À pas copia, mais de lakenan barza laka en identités barza actrice quoi. Goude beza savet ur zavadur et daou kinkla ar zavadur ze, ewen langouet be designer ara ouspen tresa irioande, be dewa ron en irien da gejaoutan. Simple d'esprit et au orno au embriguerez et benouries. Pevar blasone meken o doa crouet Christophe Lafarge a gewen langouet a nihi. Ar blavez a raok e oan en engavet o daou memes tumadur eskol boul a bet o CAP e benouries eno. A raok, Christophe Lafarge a oa e penner stal vras bruderes e oan langouet a oa designer. Daou speret proui. On adresse à Den, la redine la cadara d'Archon d'Azangel d'Andrasé, deuxième monarum en Pelor, P à contrôle, Gurémé au baron Kentor var droit Tressa, puis mais au rempart var Tressa, à goudé ar plan you en 3D, ag il y a martésé un temps mueur da glasque pratico clientet, puis gurse un temps mueur et vicher à rog, et war un temps gouelor guarzar en labour erfin tout. Taoliu igel, taoliu uel, kadoriu, pelevrao egu orin, a reon divar goulen o clientet. Eus an tres kenta, betegar pezareberikoat échu. C'est matéri Tom dans Dorn, c'est plus juste qu'énan dans le touche, ou des Juezvad au grand temps, il a garpez au plijus à martésé et gant arroat et crégi du armitin dans Andressaden à Geshui finan devez gant qui donne à Rebery mais toast ma dans des betteurs prototypes Squaren Genta à Gevetu et à Buan tremeneus urmenos pété gant rabenak fétis kenan à ces eaux plijus kenan. En amzer da zone e plijfe da eouen a Christophe kemer amzer da zevel pechou a Rebery evit kenstriv a degou micheriou arz brudet a beha anaveze gwellor e mosse. Gwendal, on avait tout à raïs labouré wen a on eus gwelet? Il y a un temps mec. Bravo. Ah, ya bravo, bravo. C'est une en da garter vraiment. Petra reles lavar et diom divar ben a harterman. A harterman a zo un temps spécial et Paris fait que a harter a zo be pat pel amzer carter arminucherien quoi. Labourien quat, labourien ouan quoi. Tu da zave be absurde a Rebery vel Cadorio, Taoliu, Goueleiu a Trauvelse quoi. Ya. A Neuzé vraiment roise et heller Kavoud a ahed a harter uginoukoz, stalieroukoz, gant chuminalou braz a tout dahe quoi. A bon ar michiriokoz a zo et kut vraiment quoi. Ya, c'est tu, ya ba ya michirioal o deus kemeret o flas quoi. Ar zourien, tisavourien a michirio velse quoi. Deus bon speret ar harter deus chanchet un tammik mais meustra et jom ar zavaduriou deus ar mareze quoi. Hag anno a lerioù a dlot ive gant an istor. Ya gwere anno you ar strejou et heller ya kompren istor a harter da square et l'air on eus staliet on bureau et au street des Thaïlandiers quoi. Deus ar gemenerien pe nepel de zamon et eus cité de l'ameublement pe passage du chantier ne velse et heller ya kompren un tammig muior istor deus ar harter a petawa amant gwechal quoi. Hag en em gavout a rez madamant. Ah bah ya, ils veulent juste un savour, ya. Staliet bravo. Ya. Var peseurt drag tresto e mou de laboura der marement.
Bah, var bepsurt ragtresou, penons grezen maternelle evit ar mammou, mirdi, bon, a sezo ebreiz, mirdi ebreiz, mais des Paris da square la maison de l'agriculture urbaine, pe traouelse, il y a ragtresou public, ni on eus chuet de la bourrade war Roariva et Parisier, quoi, il y a ragtresou a bepsurt, quoi. Il y a liessurt kenan. Ya. Ah bah oui, un nebeud Michou et Mestra et au cresquet de Calz prise en Danvechou Ja, et ouais. Sevel Tiv et Ja. Sevel Savaduriou. Pesseur d'effet de nous en drive vers Dalabour. Bah, zezo diez evidom, pe gwir bon eo diez gouzout pe geben a gusto ar zavadur, quoi. Neuze a ze a ra diesa penons ar studio, quoi, war ar ragtresou, quoi. Et sais-tu? Bon, war un tu ez eus ar prisio kreski, war un tu lié ez eus ur bern reolenou bremañ, quoi, vid en nature, en endro, ar zurantez a edementan, reolenou d'urbanisme, a tout, Vidan quoi. du d'empêchedier. Ja, vid an dud an pechet, a zezo pouezus, sevel just, Ya, hein, ya, ya, mais ya. vid omni, on labour a zo dies bremañ, quoi, peguir e oret deom kempoueza gant ur bern trao, hag an ar prizioù o kreski ie, bon, eo, penons dies de kempoueza, vid tresa, vid igina an trao, quoi. Da la rede et da ou Igina doit neve da la bourrade. Il y a un tammig, il y a classe carréon au beurre ragtresou, un tammig zimplor, quoi. Pe ragtresou a hel be a chinchet a ed ar studiou, ma c'hoarvez un trabenag, ma grez gar priziou, pe ma zeus riolen neve a eru a ragtres, bon, et dao deom bepret sonjal d'ober dissainvel, ya. Il y a agedao ato à displéga d'art pratico. Ya. Perag et kera rentrao. Ya, displégat an dud, neket an architecte ar priziou, mais de saison un drap très vroidel, quoi. Ya, sais-tu. Et au deomni displeg d'an dud, pet ar c'hoarvez troarbed, a perag, pez ar c'hoarvez troarbed, a hel kaout de conséquences, quoi, war sais-tu, kres deo, quoi. Ya. Agandrazio de spond agomprenne avec chou. Ya. Mais bon, on miché reo, quoi, bon... Sais-tu. Ya, Da oui, sais-tu, a quoi. ça dans le trao. Ya. Matreva trigare bras dit Gwendal d'aveza de da gontakos gagnon pag kenervechal gant plija adur. Kenavo, gant plija adur. Kenavo et Kenavo. bon du au fond da kavout telo hag gouviat. A setume din danzouar en ur vougeo pevare arrondissement, agat kevet emeus Eran Quintin, penaos mankant. Ouais, mon ara. Izo din dandouar, aze, et un davar en vet Lizard Lounge, deus tagan peus betro da zon amant déjà. Meus ket jamais. Bah, ne kefal, hein. Nekefal. Istro a reomp, mais son Bah, ya, bar un tomik l'air mazo jazz, mais klevoz voir rondu do seni bremaik. Aro, il me fait rendre gouzout, Eran. Tezo de bro Paris, Ya, mais meus granet ba Paris. ya, Ma zat koz oa Breiz. ya. Maman meus bro Galicia. Kouet d'Aron Eran peus laket d'un t-shirt, là, m'a skrivé des égalisek, penosta, perakta. Ba maman zo Galicianek. Ya. Maman oa et da breuskadi. Ah, ya. Hag zat koz noa changet a riez. Ya. Changet espagnolek. Ya. Sais-tu, mais Barguer et Galicia et Cogé et espagnolek. Ja. Mais jamais c'est galicianek, mais pas on Hermès Arguer, tout dans dud à Gongé et galicianek. Et ben, Sais-tu, pas on nous on quête Pevarzek Bloise. Ja. Mais me je disais changette Riez. Ha peus dibabet komz galisek. Ya. Hag pegoulz peus dibabet komz brezonek. Bah Brest, tu vois, des gloiseaux, me sont dit. Tezo bet o chom e Brest neuze. Ja, evit ar studi, Ya. avar l'air meus deut da Baris et Endro. labour, Ja. endro da Baris, mais moi, c'hoant da Montaro gant da Riez, hag kentelioù brezhoneg Et Paris, tu as à Paris, retourné, pas de Bloise, et ti ar bretonnet, Ya. avar l'air, Tomik da unan. ya ma unan gant an dud a war e brezhoneg. Bah ya, un sezon isor bra ou un deskiez vam d'avant, Ja. hag deskiez an tad. Ya, gwir. Il peus Ya. Bah tra tezo son air, Eran, son air violence. Eran l'arni tapenos peus desket seni violence. Talkichem Paris, Ja. ti zon RS Klassel. Son RS classel, ouake Ja. son RS Breiz. Waket, mais waren nitra son RS Breiz, Ya. mais pas on bet au chom ba Brest, Ya. mais moi c'hoant da rouzout un tammig mur,
même des skates antomik, ya, Son son errez ar vro, Ya. situ. Justement, martizé vos clévés d'arcondout vraiment justu, gant un strolad neve flam, hag a zo an vet norse, hag a zio un dansplin. Agat kavedevou ar strolad norse e fin an abaden evit un eil ton. Gourchemenou e roan de debraoù. Ah, merci vite. Pigurn ar strolad se zo nevez flam. Ya, gwere. Evit an abaden. Ça pré enor eo. Ya, Marseille ne peut sonner direct tut. Non, jamais. Jean Mess. Jamais, classe kevo. Ah bah mi-chance, ya. Ya. Juste fait. Ya. Santé de les vaisons un temps mic jazz, bezo trao, hein, autour de bédal. Ya, Get oui. son erez arvro. Penaos perak ta opus bechon digeri var trawal a neket son erez engounel davad evelse. Prendre d'ober arpez awa Ya. et nos fen. Men non ket classe ket nitra, sais-tu plijara deomp kalz ar zon erez engounel. Ya, Juste. juste. Met yé son air usual.
daouzon a blij deon kalz, jazz a rock, Ja. klasket meub da mescla an traoù, En un doare naturel et un doare naturel, ya. Puis rasé parce A son erez quand ben vizio trenan, sais-tu. ya. Hag ur strolat feznoz eo, hein, sans Ar fastol no fait. Vid la cadendu d'Azansal. Ya, gwir. Perak peus bec'hon ober an drazé, tu fais bédior ye ober ur strolat gant gwerzioù, gant tonioù balai. Perak la cadendu d'Azansal. Petra gas an dre. Ah, bah, un dra iski, ça un dra Ya. fiscal. Puis ur santé de azé, an ton plin peus ad gret hag ad gret, Ya. peus ur sorte trans a zazen Ya, ya, bah, ya. On Sonj din juste- ar plin zo un dans trans, Ya. klasket meum d'ober an drase, ya. Sky an douar a tout. Ya, ya, ya. A penaos peus gret d'an aoudegez gant pod ar clavier a pod ar gitar. Bah, comme pot ar guitare, Anthony, bah, calzo, bah, t'avais un petit Tijos, Tijos, ya. bah, il Et est mon Paris, c'est Montparnasse, ya. bah, ouais, Beb Dilun, hors session, Ya. à Beb Dilun, et nem gavem, Evit Seni. evit Seni, quand Anthony. Ya. À Grand Roma, waketse, bah, bar Festounoz, Ya. Romain à Zans, Matt. Ya. Oa, bah, Kerkriou, Keltiek, Amant et Paris. Hein. Amant et Paris. Ya. En ractresal, oa ractres son erez à danse à vraiment, au denamzer, Ya. bah, kroget mump, tout, la zeni à Sandes. Tu sais, voir ça après actrice un rôle dans la Ya, ouais, alors ça après rapres, quand Hugen Dud, Hugen Denia. Hugen Denia. Mais je dis, ouais, je suis des hasards vraiment. Ya, ouais, un temps mic revra, c'est ouais. Ya. Mais madoua, un temps mic, noa ket ractress engounel, Ya. oa ket ractress son eret pédance à Ah, vraiment, Ya. oa un temps enter, a nekedez de... Et bien juste. Ouais. Hag azé peut se sonner dans spleen, hag azo tonu en gounel, de stagan escrivez tonu avec chou. Ya, avec chou, Ya. ya. Irio, a ride, un ton ride... vous clivez des fils dans la balai. Ya, Y'en est. ya, a zo bet skrivet gant Anthony. Anthony, Matré. A war l'air bevo Valsen, Ya. eus ar ractress Roden Amzer. Matré. A Ade oa bet skrivet pendaben. Ya. Et mort au Igina, Ya. Bernawen azo gant or. Ya. Matré. Hag e peus dir stroladal e roan. Ya, En avon vet café coiffet, hag e me vont juste à voir, d'agir au café coiffet et ne relais des Dauville, Eunek et Yawang.
Zéron ou Bepija Durin et Yawank. Oh ya, calz. Brassa fez nos arbed, a gazo pep misdu et roison. Petra, il strolat c'est café fait puis il strolat causa war, eo. Ya, kozawar, vraiment. Nous on quête, pemzek l'oiseau, Mais c'est et très dec à pemzek. Ya. Agor strolat de Sparis. Ya, storage de Sparis. Ya. Quand tu de Sparis, Ya. bah vraiment. Pépiniz de Zormik da change bues. Une on zo chomba bah Gwynet, Ya. une en al bah bordel. Ya. Ah mais bah talkin Paris. Pija dur. Ah une en al talkin Paris. Ya. Ag ken dechelari da zeni assemblés? Ya Calderon. Ya. Don ari da ben da nemvelou de memestra. Ya. Hag l'art ez o chom e argenteuil erwan, neket da vicher ar zon erez. Neket. Petrarez. Mais labour en argentaire. Ya. Ouais. Tamm ebe liomet gant ar zon erez. Non, t'en mets bête, mais Perrac passe, un temps mis, Perrac passe. Gwalet vo. Meska Ya. an irziater gant ar zon erez? Ya, Perrac passe. Zon erez elektro. Ya, c'est un électro. Hag lennet meus war internet poissonnet liek barz ar strolat deus bro Galicia. Ah ya, Véchou. Quand mignon, Trae an istor se. Galicia, mignon est à vacances ou. Ya. Senia Rennes, son air est un gounel gant a bandas gaitas, Ya. pas want bien. Ya. Ah, vraiment, nous changeait à Senia Rennes, son erez est très rock, ska, reggae, folk. Pija dur, quoi. Ya, plus j'ai à dire, ya. Hag deus tagañ zo ur bern festounoz a moa e Paris. Puis sur war vo golet nord sun deiz benag war a Lorraine. Ya, Mais bezo ur bern festounoz a moa e Paris? ya, festounoz zo. Sonjin distro a Rennes, ma vraiment. Ya. Bezo bet ur mare un tammik sioulik. Ah, ya, gant. Hag emo oad pignad ae? Sonj din, ya. Ya. Andrez? Nitra oa war l'année. Ya. Ah, vraiment, festounoz zo, ya. Emo oad kregi. Ya. Andrez o pijus. Ya, Andrés, juste, ya. Bah, merci Brazil, Erwan. Ur blijadur ebe de tout la cause assemblés gandit. Hag kavedevo d'astrolat norse et fin en abaden gant un ton al. A bremañ emo movon da zeledus bouest an diel diarben bretonet en RATP. Hvis vi bærer på tonen, så lader du organin, ligesom pæmen savs, hvor sehen das Avo, das bis Wellern, tuten besonders. Ar breton, so penongar ensemble, bijadin, discute aux avro d'amod. Peom tout aux belabour d'eau au Berne, d'au discute bien trop mosque. Igerione a Bretona neve ket diasde en emgao de RATP. Di war an 9.302 da zo bas accompagnunas, zo degdregan, 3.000 kanneta, hag a zo gana de hini pe hini deus departement Choubreiz. Sedekaver de Zouto, o labouret bas ar metro, koulz a govlenia ur bus dre ruioù Paris. Ja, maar misschien is het ook een bus, ja. Bemen. Dan wees voor de commencen de mitten met Bemen. We kregen een meisje die wees voor commencen de mitten de waar had een beetje naam. Kom gaan wel alleen en dus pedir, beetje zeizen de eizen. Alleen een 100 jaar. Niet kan lezen, nee. Op een auto of zo. En dan tuut windrol wees hoor. Men in an dour e we impligidi ar metro. An mavad, neukesur e we fe ervad. Bah, so gens se nut l'air d'un nichedi et avoir ma très nettier, mais face à la voix pas usine on né à nettier un cage du arrêt. Là bah poulailler au nez à nettier cage du arrêt. Disinvel eo a labor en eus André Offredober diouz an ini a ra Jackie Postolek. Ave e pen al linen vetro o lakad an traioù da bartiel pe da lor, unan bep 10 minuten a 10 segonden. Nemet pa ve prins eve unan bep minuten. Neuze eve mur c'hoaz da dolevez.
Salut Julian, penaos mankon. Mon marin très gagné. Monara, ya Monara mat kenan, ya. À un moment, mais Carter Saint-Antoine, zenier. Ya vat. Tu chantis que wam nepel gant ur pot d'an vet Gwendal Hervé. Ya, au renfort de bras d'un. Ah bah c'est-tu, c'est-tu. Gwed ar rezane an alies. Ya, liez war avec au banar beneket, au bechon am zeria. Ya. Mais te avat, nous kebet au chom e breiz gwechebet. Juez bednan. Un peu sur brezonik dispar. Ah, Penaos dispar. e pochu pendrae. Bah, plusieurs familles moments zo de Kreis Brace, Ya. de Sbrovanche. C'est une moment où il y a une très grande brace, où il y a un qui gauche et brezenek, j'ai le calz à zone res brace. Ya. À la maison, c'est tu paiera qu'on bet chen levaison de ganti, à mes descadaries, pour il y a un guar. Mais penaos oa eruet da famille e Paris. Plusieurs me mam gos et ouais day de baris de la bourra, t'avais le calz avreton de marissé. Ya. C'est tu, on chemet stag de brace, moi c'est de maison. Plusieurs Sevenadur Brace, au Sevenadur Crin, à Mossé, Zobet Troskasedin. Mais Andraze a oa pet blaso. Au Handvetzo, quasi. Ya, quasi, même en Yogo, Zewedei de Baris. Hag a baoe Randvet evet treuskaset ar yez en da famille amañ e Paris. Ya, sûr. Pas e Paris, mais des Brace ive, puis jure, l'eau de famille, la zo chomet e Brace. Ya. An azen, kleven meus ar yez a viskoas. Pe gant ar zoneres, Ya. pe hem de vele d'ar famille, chomet er vro. A peseur pouez neus sevenadur breiz evidout amañ e Paris irio. Au poez bras, puis jure, bouzokals a vretonnet de Paris, evel peus duelet marsen ti ar vretonnet, pe ti ar brezonek. An azen demzon un diaspora bras a zo amañ. Ya. An azen, daoujdin bout began de Paris, on chomet staget liamet deus Brace, motse. Hag an dud a war en drodit e komzez brezonek, an dud a anve Andraze? Ya. Ya. Desket peus kana iet eus la reg. Ya, desket meus kana. Penaos teus desket kana? Plusieurs meus klevet zoneres Brace a viskoas. Ya. Plusieurs adein zoneres Brace. A mose meus commence kana, me onon, badger, Ya. evit ar plujader. Ya. A l'air meus kanet pad filajou et ti ar bretonnet de chuer. Ok. C'est-tu. Mose meus desket. Gant pladenou a gant... Gant pladenao a enur gana. A kejet teus gant yont fanch kemener ie. Ya, zur. Penaos ou deud aven da geja gantan? Plusieurs riant deus Brovange, juve. Ya. Zur, Ya, zintrevin. c'est-tu? A hez oe toch deus me famil. A neuzen meus betro da goji al gantan, da dromen an tamanzer al gantan, a neuzen zulges hendevelnan et esken an drad nek neive. Bevech. Ya, bevej, zur. Plusieurs riant oere kalz e draou. Ya. Zur. Ya. A riant neus goet tchemen trao evit om zevenadur a gomies. Hag en eus treuskaset kalz. Treus kaset kalz, ya. Ya, Gant ya. e labour, gant Ya. tout ar pladenao neus goet. A give enur ganto gant ar yaouank da gelen traout de he, quoi. Ya. Peseur doare de ne oa vidout? O golden. Ya. Gentil, digoret war tout an dut, ya. O tir blijadur oa da vout gantan a da goji al gantan. Bet eus avorenou brao gantan. Ah ya, Son brao. zur. Ya. Kalz an zere breiz, e Paris ive, pe oa deid evit o ronser beneket, pe... Ah, ya. Ya. An rait eus metro da veva. Ya, treo. Daoust hag eus levet koz, Julian emañ brogerne o klask desach parizianet Ya, evit dont da labourad eno. ya, Ya, kleven meze. klevet peus andrae? Ya. A ro kendechel gant ar goz e momont da velet ur gelaouaden besavet gant Mathieu Herry. Emma Kemper a brogerne o paouez lakado an o war ar zaven internet Paris Je te quitte evit klas sacha labourerien da veva er vro. En embregerez entek ar bennig war an energi e choupadus ezin dek evel Antoine o ve a deut pe distroet da vreiz. A klask a zo war pem a tregonal gant chikour tolpat ker Kemper hag ar zaven nevez. Daudom kautud iginour technicianet tud a vichach diwar un nebeut micheriou pegue a zo embregeresio o klask an dutse. Met mom klask ive lakat tud don amañ vi kroui ou embregeres pe a vechou nemet labourat vi un embregeres zo lechal. Promesa ur vuez sederor war vord ar mor zo e pen an arguzennou da zacha ar pel labourerien ze evel just. Daoust hag ve fez dedenet Julian da labourad e vese e breiz? Marsen vi hen interesset met evit bommen, oueranket plusieurs a dañ Paris. Ya. Ya.
Kalz a ganfarden me zama. Ja. Labour ive. Setu. Nezen evit ar poent sonjant chomedama. Evit ar poen oud madamant. Ja. Matre. Gure e labourezerio e barz ur start-up. Ja, dure. Peseur doare start-up eo. O- Start-up a zo un embregerez, hein. Ja, zo un embregerez neive. Setu. An nebet adut. Setu. Mais setu. Ma on elaborat ba o start-up a Ginnig o benveg payament. One click. Ja. Evit ar glianted. A surentez ive. Sur da breina war internet. Hag ne labourit nemet war an drae. Nemet war an drae. Ok. Ja. Nizo aoniet just. Ja. Evel just. Evel just, matre. A neuzen kalz a labour zo dor. Pujur kalz a draoù zo dor evit ar payament. Dre vras. Pujur nimam mezom d'ober trao evit ar surentez. Ja. Da ezat buhe ar gliantet. Matre. Neuzen kalz a labour zo dor. Nizo pem di euro er. Ja. A neuzen, ja. Nimam kalz a labour gant ar pezeram. A petrae, daostagen e c'hellez displega petrae ar vicherze 10 euro er. Ja, 10 euro er, zo vecher, redebout turius war, Ja. kaout o speret digenus, da Ja. gaouet doere da grouilli ar pez ve goul genim. Setu. Ja, Hag gouzout komz an urzet er ie. zur. Setu. Sezo ur Ja. yezal. Zezo ur yezal. Ja. 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 Peseur studio peus gret evit an drae. Mem eus gouet o master, pat pemble, Ah ya. et vite bout 10 euro er. A setu, fin pemble meus komanset labourat. A de gentan meus komanset ba Canal+. Ah mat. Ja, l'air me zavet ar portaioù VOD elvel art. Evel Netflix met evit Canal. Ok. A neuzen me zavet tout d'un trao vek kaouet war ar Box TV. Ah ya. Ah ya. A pegeit d'amzer peus ezom evit kroui en trabenag egise. War dro ur bleuvez. Ah ya. Ur bleuvez, ya. Ma me sonjmat ur bleuvez. A bremañ ma zeus canal ti an dut. E a Me druer laboure, ya. Me laboure c'hoaz. Matre. Evit peia war internet a hed. Ya. Andraze a aon d'an dut me mestra. Ya, zur. Ruiz o labourat war an drae. Daostagen ez eus tu peia ez hag e surentez var a roedat. Ya, zur. Da gentan tout, eret kaout ar grabotinel vian a gleiz deus an URL, a gleiz deus ar chomler a l'erien web, da Ja. gentan. Ya. Ze dalveia ma an HTTPS, eve encryptet ar gevreiaden etre ar gerviger a ga gompoder. Mad. A setu, hindel, hela honden tapet an data eve kaset a digaset an eil de gile. Ar pirat. Ya, met gant HTTPS, eve ar grabotinel vian, neus ket mouin. Pejur encryptet ve an treu. Neuzen, da gentan tout, eret kaout ar grabotinel ze, Mad. a galer, moyen zo da implij ur benvek evel ombre, just, RC, rouillet o kart, nemet dim. Ah ya, paz sur evit niveren ar garten. ya, Ya. nemet dim, a zure, Sur. Michans. zurentez, ya, met ezore, da zimplat, da ren surentez do peiamantaou war ar c'houedat. Daostagen ez eus kalz a stalioù evel daini o labourat e Paris. A start-up egise var a... Kalz a start-up, zur e Paris, Ya. met pezeram neus ket kalz. Neus ket kalz en ei. Neus ket kevezerez kemese. Pas tchense, non. Neus ur tranquil. Evit bommen ya. Matre. E va trigar e vras dit Julian da vez a deud a gont a koz gant ken ur vechal, marteze. Ben o chouedar, tcheno hinta. Ken ar henta hag emom dustio vont a velet ur ran neve deus an euliad buhe ar zant. Ne gav din an trezveldon. Neus ket gwasor vit trei a distreien e vele. A klas gant hun trez stol ma a real o kousket don. Me, e blant da son samzun. Deo, ur zant eo samzun. Hag un anoie. Ron e defe ober samzun deus un an eus ur bugale. Evit ur pot. Samzun kermarek. Deiz emad. Me ket e blij fekelin ar zoni a kontrole. Tres Amerik a zo. Hey Sam, come on, we're gonna lose it. Sam, no,
we're gonna make it together. À Samsun, à Wayne Bras, Bras sorguet du dîner. Ou dîner qui chaîne Wevel, Franche Broudy qui chaîne Michel Drucker. Des mad Franche. Des mad Michel. À Livet et très froid-tel. Erbloiv espemkan. Et mon Samsun et skol san il dut. À Zema, en parkhead, gant et geneilet. À paf, c'était une homme flémé gant un nervibert. Coin viera. Et rue d'ara Samsun. Sinargroise, vareroli, pareil dractal. Neke brau und drahe. In argunade. Arbugel. Ne gouskeket. Ne gouskeket un daken. Morse. Biken. Adeo. Ur reden, avechou. Arpedou ur voger. Ah bah c'était. Ah bah moi la casse voilà. Un days et roulé na Samsun dit en Ildut on est retraite tranquillique vers un enezen. Buan kering de soirée de rouve à enezen. Me rainiz oken. Aga inuit. On daoulagat. Quarenet. Tanius. Mais y'a des gousses qui meilleur. Ron meus goulet mamik, ron meus goulet tadik, snif, ah. Distrayer d'ar ger, a profitar avit pare an nol en tieges. Arbaz. Sinargoaz, ar sklissen. Sinargoaz, echu, a chovid a me warme. Saouzan let gant Samsun et tivizas ar famil a bez, eulia aneo en egwent. Ne gouske ke gwellach. Ne zit daouz deambe a savet eskopti dans les braises. Daouz deambe red a bepsur burzudou. Daouz deambe a pare de familles a desaché d'ur bern tud var juar sklerigen. Mais ne fel ket vin neus bugalet ne gous kont ket. Ne gous kont ket. Allez, son verbat. Laouen braz e vefem kaout o zonj divarben bu e arzant pe divarben abadenou balibreiz e Paris. Setu skrivet diom, dre bostel, pe dre lizer zoken, pe dre ar rodadou sokial, No evel peus just. digare ebet evit chom e bober. Ar zizun a zeu goulvena e kendal c'him da bourmen oralité e Paris. Ya, ageim d'ober un tom tro betek ti ar vretonnet e karter Montparnasse. Ar c'hononoa trugareka da greiz kalon tavarn a lizer lounge evident de gamer. Bremañ emo movon da gimiadi gant son erez. E ya, prestou da zansal? Hagezon. Ad kavet evo ar strolad nors, gant un ton ride mar plij. Ken ar zun o ton, pokout trouz, Kenavo.